Tini edisi saktarma bai Twi Mandhu SUB Zonal Office Cengjakha. O SUB Zonal Mongia Kami SUB Zonal ni Kaisar tei Duski SUB Zonal ni Kaini Village Committee twi khlaijakha. Kaisa pandani bising twi o Kwtal SUB Zonal Chengrikha samung charifang adong okra Purno Chandra Jomatia. Narwai okra ngui manjakha sakham bedek ni charifang adong Komol Koloi. Alaida narwai ngui manjakha Twi Zonal ni Chairman Bishodev Borma. Narwai motom ngui manjakha Twi Zonal ni Vice Chairman Khogesh Dev Borma. Twi Zonal ni ZDO Pradip Dev Borma. Achuk phang wngkha Twi Mandhu SUB Zonal ni Chairman Manik Dev Borma. O pandao kok narokfro samung charifang adong okra Purno Chandra Jomatia Shakha centralized khlaiawoi decentralized ni bisingtwi bororokni thani hamkrai tuni rina bagino Kwtal SUB Zonal khlaina nango. Bo khwnarokha nungjaknai twi thangna himna bagui lama tei jotoni hamkraini khlaina bagui tabukni edisi hafang nangmani yapri selaijak. O samungrok khlaithani jotono chubana bagui MG Jomatia koihoro. Narwai okrani kok narokfro sakham bedekni charifang adong Komol Koloi Shakha. Tini ni simi Mongia Kami SUB Zonal ni Kaisar tei Duski SUB Zonal ni Kaini Village Committee rok bai Kwtal Twi Mandhu SUB Zonal himna chengjakha. O SUB Zonal kitingui fainai salo berainai rok khatungano hini bo Shakha.